Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaying bishar Supreme Court Jongkari India. Haka arpun riu terik benaya yong mentau senam kan sasyong bishar ya ka public interest litigation halor ka jingya ka japut apdeng ka jela Meghalaya ba ka jela Assam ya ka balambudoi dauba THS Boni udkhot ka khon nyot rap National Awakening Movement hau penai kelalengkon mentau senam arjar khat kendai haba keren sigila pathai kubor ne singi ka khat riu terik benai leber arjar khat kendai uba THS Boni ulayathu ba ka jingyok sa jong uban mudoi da ka PIL ha ka ying bishar Supreme Court Jongkari India halor kini ka jingya ka japut ha pedeng ka jila Meghalaya ba Assam ka deling ba karai bala penmi da ka ying bishar Supreme Court Jongkari India halor ka jingya ka japut ha pedeng ka jila Karnataka ba ka jila Andhra Pradesh halor ka mukadma jong ka Obalupuram Mining Company katkum ka jingya thu jong ba THS Boni ka ying bishar Supreme Court Jongkari India kala pedang ya ke PIL ha khat sau terik mentau panai leber bat kala bu sngi ben syong bishar ha ka arpun riu terik panai yong mentau snam kadi berasa teng la slem ba nadu show ben shim state adu ko por ngayo state ba adu mentah rasa rengham kimpala makin shim rono kadap ka banlong ka jengkermen nam ta kalawi ni iba ka sulong ta jingdum ni iba dom ta jing du jengkermen kham ta me bari pursa ko ada mar bali ni te pursa mudi bokongsan ba nam ta ko ko jala kono no jab bari kham pursa nam la perskem ta ka jinglong kum ka jab bari to ka rin dia kham ta ko bayar mo ti kadi ko ba ba salang sar la angnut la tharang slem ba bat ko ni ki issue jong ka khanam ru ru ki por la senga khanam kadi ka top most priority issue ko ka boundary kani ka ba na ko government ka feel but shawan poi shaka thang an perke mawi phi ba ngara ekni boundary maria job ya ka election amali ngala pa ni ta ka time do nagaliam jong ka state government mar ho banong bar solve kan e rega sulong nya pan sim gila kan tiring i banong no ka da ka sim initiative nagaliam jong government bang i ta ka jing dolong sudah ti ani ka khlemat ni wan ban ai ke jekarshan ka pura yo rangba ba THS Boni ti ngintip ban sai kadar ndai kum MP candidate ri kum le people mo bolong riu pa bala sim ni ka senjam bala nur ban le hadu po ka yeng ka shari jong ka Supreme Court Jongkari India agni kindiat banai bradat bani ban file ya PIL halor ka boundary issue kani ka wei ka phang ka bang kwa banai ki sai ka ba kham pa ba lu su thu bali ha ban sim ni ka senjam magdumla ban shu ngai dan ngidumla shu ngai sukarmen magne i ban ko government ka feel ngala phai bat aswa bangin perkhat yang ko ka bantaro kolong ba nilai perkhat janai ba na perkhat sani ba nadu ko po don kata ka constitute ya ka boundary commission mo lembaga chandra chut commission kampoi si ni phai po ka level jong Chief Secretary on the CM ru board state mo ya ka Assam bar Meghalaya ru kampoi si tigladon ka status quo ru preng ka Assam bar ka Meghalaya ru kampoi si ka status quo ka stre kam tai ni kum ka Meghalaya ka ba ka don jidum dong man kasmi ka encouragement ka suppression nakaliam jong ka wei pat ka jala ka ba ngitip ka jala Assam ka brakta madiom kham tam ni ki prado personam ki pasa ki entire boundary jong ka Assam bar Meghalaya ka encouragement ka bala penduduk ini ko mujak penduduk nak por sapor tiga jingsa nyon ben ke jingsa thambor play dan kindiat shen kindiat por lampi tu kadai ko ka daw ba ni ka khnam nyemla shu bagin shu sha tingi su don bok ni su long sarong habang yo ini urang ba bodon chata ko man sim la dadi banno parsim ni senjam balle churi po Supreme Court amar ka jeng thumu hi ka long ba ida ka directive ka clear directive na ka Supreme Court kenapa ni ke issue kan solve not once and for all mungkin yo wan mar ek jingsuk ngi ka pateng bar khamtam ki long dien ki barsawan nadu uslang ke jila Meghalaya ke jinga ka jia ka put ka Assam ba ka Meghalaya ka mi shimi ba de jingshim lanot tu bitut basyam ki ka put jio I ba jio so ki kubor kum ubriu ju pule ba pe ki kubor man kasni na julungo balai ba kani ka kam ka susa kum ni la ka tasnam habangi ni julai jiwan skawati na Assam ru
kiwan sini dina Assam kum IFS officer botre sya po jela orsa mensya ngatre po kaput jong Andhra Pradesh sipusnem bat ngadai petro ketika tu kali giput usam jong orsa pat kasitiskar ngadai ban minti ni keporda ngampat jiosno nu jioi badan gijia kaje hi kaput jong gino gijela bat yelai nyawan na ko gijela sampai pat kat pengyamon kembali kain bakani kajing bom syong suk hi kaput ka Assam at meklaya ka sa sisa kumni bat teng teng ni kelating ro namar yomi kano no baju kumar habang le jin lai mo te kai mo penlong yang bangan poi sya kani ka thong ka bangan poi sya kani ka kampong ni pikan mau ka tu jingja malang hua ha ka bangi ikor kubor ha Shillong Times kan sai di kopi ro ka sipotri September arja khapra ka boong ba sya syo kinong trade PhD ha Assam ha kaput bat nang to de jing tho ro ka kupor ha ka kupor ka jia ga ei sya pniap kitu samla armut na po ka hoti po ka biang long bandar day bas JA yang itu ki officer apa kahati labatai di sana nolis don bok akhlam JA nama pikir mau untuk sosial media ke beje po kapiang lo tu te haga juga por i mareje ka tu po PhD ki briuju ye po malam bua ki kelari puji te la idan kam hi bande ye gani mo plo yengar bangan wat hable ka ir mo milong shu bande ma ma inya idan tidak koi pan Teh Constitution negara India kernit kepala la to syai kedar bagi parlimen kebadan keborong bayi put usam ha baya kerja arat lagi jela bagi sarkar India bode hok pen bayi ikan kam dangawat ikan kalat penti kadan ke kubur ke Indian Express September arhajar kapra ke baai kubur ke ongkum ni dangawat ikan ini kadan ke kes Bayale ka Andhra Pradesh bat ka Karnataka kata kiyong ka Obalu Puram Mining Company case namar haba Ailis Andhra Pradesh kedan geji thut ka bordar ha porbati iki marko khundu te kini ki file case suppose pukut haba file case por support ka Supreme Court ka ayodar ba syai kadar haba dan geji ya katia preng kino gejela ka central government baro ki khendo ha por India ki de jong central government bat na kata kadau kadai central government penbaik yo put usam ti nai ni ngai tu ibi ngai otliu kai bandung tinggal ikan so di konfenla ngongkong long nemen IPL posun kut dengan dia pergi ikut Islam yang long IPL neita bandung dei ni tai judgment ngambil otliu bandung reng la perkhat aslam bandung lakli ngan ibi lada nyu problemai kum no banle kan ida namar ngai mundan lenti dak moy lai tang banle cha Supreme Court te kabadengkong bongile kata siawan file PL posun court ngap tho ka siti sipo Rajnath Singh Home Minister tengi tho ko siti si Rajnath Singh yang semua bapai bakani baje kumni tho Home Ministry ta Home Ministry ka khalam reply ka khalam take action ten dai layo ina ta receive ngi khalam receive na Home Ministry ni apshibna tengi sa file PL par ko stunat kalong ka PL kalong kumni kalong THS boni versus Union of India, Government of Assam, Government of Meghalaya. 3 side THS boni versus kini kilai liki government. Jika setelah kalomba kani kes kalarum, but ke Supreme Court beron kalakot kini parti bagian wan berjumpa khmat ka haka arpun retrik April 1991. Dengan gua apa klaim bukti dia kani kam nomor ba kadang-kadang post Supreme kaji kepan cuma kalong tangkani gawai ba Nagaland jeung government of Meghalaya habaga kes nomor baros ka tangin dolti sia keren chief minister keren chief secretary in position ru kadai ke central government ka bari ka kemi pan penbai te ka jingger pat kalong kani gawai ba government of Meghalaya ando dai ka por mar habla plilan ti banyo nya keren bahkan simkia ya kani ka kam khnang ba nang ni syakmat kani ka jing kulma kan ja jingnom lo jingnom bat banlun yiki sim yiki namar ngam kwa namar ngade bangale ya ngalong neutral ngamde bangan ong yiki ege tamang kerpat yang sukar Assam ro yang sukar Meghalaya ro bahwa por penbai uni put usam nde bandia bagi habia perkhat demi ki community namar ngabun ki community ki jai beri bisyong hang po north east teka jingsuk jong put usam hawi syong ko bordar kamara di jingsuk ki north east